Don't let me. Hello svima, ja sam Bake i dobrodošli u moj novi video. Ok, još sam nešto da kažem prije početka videa, da obavezno lajkujete moju Facebook stranicu, znači gasim moj Facebook profil, tako da lajkujte Facebook stranicu, prvi link u deskripciji i u komentaru, tako da ko želi da prati moje objave, neka lajkuje stranicu. Ok, u posljednjih par dana na YouTube možemo vidjeti dosta stranih YouTubera da su snimili video 100 slojeva. E pa ja sam jučer objavio na svom Facebook profilu da mi pišete šta bi ja mogao na sebe staviti u 100 slojeva i niste baš bili toliko kreativni, tako da sam odlučio da nešto uradim svoje. Odlučio sam da uradim na neki način 100 slojeva, ali 100 stvari, znači probat ću staviti 100 stvari na sebe. I neko mi je predložio u komentaru da stavim na lice 100 onih kvačica, mi to zovemo kvačice, ne znam kako se kod vas kaže, uglavnom ovih kvačica na svoje lice. Tako da ja ću probati da stavim 100, mada neću moći ni 10-100% jer me boli lice bukvalno kad stavim, tako da možemo da krenemo. Oh my god, 1, 2, fucking kako ovo boli. Oh my god, koliko me uši boli. O, evo, sa ušiju sam skinuo pa ću ih staviti kasnije. Na nos, 200 ljudi stavima. Ok, kao što vidite stavio sam nekoliko i ja ne mogu više, sad sam crven, tako da sad ću ih redovati. 1, 2, 3, 4, vidite što sam napravio. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh my god, gledaj se mi je. Pogledajte me samo kako izgledam. Oh my god, ljudi. Pogledajte šta sam ovdje napravio. Oh my god. Evo ovdje. Ok, ljudi moji, kao što vidite nisam uspio staviti 100, stavio sam 15, što je ekstra, tako da ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like. Idemo do 500 lajkova na ovu epizodu. Ostavite subscribe na moj kanal ako ste novi i do sljedećeg videa. Bake, peace out.